Pois hoxe vamos co stream 4. Buah, sí, creo que xa sei o que dis. Sí, a verdade que sí. Fora... É que a min... A ver, é que eu... xa sei que a mellor son moi como... Doulle moita importancia, non? Eu en xeral nos xogos, unha das cousas que máis me repatea, e non o vou negar, xa sei que a veces é o típico dos xogos, o sea, é así. Pero a mí o que me jode son esas situacións nas que por morrer implica que tes que pasar por algo tedioso outra vez e perder sabe Dios canto tempo. Si ter que perder ese tempo é, digamos, o sea, volver a facer eso, volverte a poñer ao día, é entretenido, pois non é tan malo, digamos. Pero o problema é que no Valheim sí o é. O mismo diría que pasa no Minecraft. Porque ti, por exemplo, hai situacións no Minecraft, como cando xogan os streamers, que, por exemplo, en certos eventos, pois hai un admin que xa che fai TP a certo sitio, recuperas todo de golpe, ou al menos hai alguén que se che asegura as cousas, pero bueno, digamos que a situación tediosa non é tanto, ou hai a veces formas de que non o sea tanto. Pero cando implica que é como un certo modo de empezar casi de cero, a mí iso frustrame moito porque sabes que tes que volver a facer unhas cousas que non che gustan nada, pero para reanudar tes que facelas. E claro, non xogas para que algo sea tedioso. Por iso hai moita xente que critica certas cousas dos xogos cando as quitan, pero para min cando é tedioso e quitan que sea tedioso, para min non é malo. Espera un momento que vou sacar a sudadera que fai calor. Ou al menos eu teño calor, va. Por exemplo, un exemplo que me ven á cabeza é o Pokémon con un Pokémon Espada Escudo, que basicamente cas incursións tiñas a posibilidade de conseguir certos ítems que uns caramelos que lle daban experiencia a mansalva aos Pokémon. Entonces subíalos de nivel moi rápido, ou había accións que podían acortar o leveo, o grindeo, entonces algunha xente achacaba que eso facía o xogo máis fácil. Home, en parte sí, pero que ti non estás obligado a grindear, porque sí, pero que fagan agradable o grindeo, para mí non é malo. Ou que teña unha forma de que quitar o feito de que esteas leveando como antes, que grindear como antes era ter que pelear contra Pokémon salvajes de nivel moi baixo un montón de veces seguidas, bum 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 bum, e unha vez que os derrotabas un montón de veces, conseguías subir algún Pokémon de nivel con suerte, e a mellor podías estar perdendo literalmente horas. Se eso a xente lle resulta entretenido, bien, a min non me resulta entretenido. E vale, dito isto, vamos a seguir. Vale, van ser as 7 e creo que acaba de entrar alguén na miña casa, non o sei. Tamén isto é oportuno, no, o siguiente, tío, non me toque los putos huevos, tío. Esperad un momento. Tedesme que disculpar. Que pasa, Trummaster? Hai aquí visita. Pois se chego a iniciar stream media hora máis tarde, o sea, se non chego a iniciar stream, xa non habría stream. Pero vou seguir, dá igual. De feito, hoxe estuve para iniciar stream antes, pero como hai cousas que non fixen onte, fixenas hoxe. Xa mencionei antes que estuve editando certo vídeo e mirando outras cousas. Entonces, pues nada. Aí Alejo avisando por tal. Vale, non sei. Vale. Teño que ir ao laboratorio de Are de Darling. O de Are volveuse a esquecer o que era. Non sei o que era. Vale, investigatorio. Dixéramos que abaixo poñía o sector máis a zona. O sea, a investigación xa é o sector que estamos e a zona estudios protectores. Non sei se podo tirarme por aquí ou é unha liada. Ou si debo. Igual podo ir por aquí.
O mapa sabimos que é unha aliada. Ah, vale, sí, que falei aquí ca tipa. De momento non teño... Derame autorización de nivel 3, se non recordo mal. Está algo oscuro aquí. No sé si después habrá alguna modificación. En plan de Franco. División de rituais. Esta feira hay aquí, ¿no? Esta putaba automáticamente, si no recuerdo mal. Casi que é mellor usar o da habilidade, ¿no? Mentres teño enerxía. O escura é un coñazo, Param. Se escapou ou matei? Cuidado, canoneta! Un soldado morto. Ah, mira, que hay. ¿Qué pasa? Oh my god. Regenera su escudo. ¿De ello aliado? Oh my god! Quitóme aí o 99% da vida. What the fuck? What the fuck, man? Oh, no. Joder. Correron todos los aliados. Ya me dio por detrás. Madre de todo. Eres hostia, toma. ¿Está despejado o no? Creo que morreron todos. Bueno, eu estuve a punto, porque a canto estuve. A un píxel de morrer. Literalmente estuve a un píxel de haber morto.
aínda é aquí adiante. Vale. Estudios protectores. Estudios protectores, aquí está. Avance hacia el laboratorio de ARE. Vale, ahora teño que seguir por aquí. Para inspeccionar un pouco esto. Venga, que non parece que haxa nada. Altered item number 52AE Altered item number 52AE analysis, session 2. Un minuto. I will begin by introducing various stimuli to the item. First, a low voltage electric shock. No response. Next, I will introduce heat via a standard Bunsen burner. No response. Next, a series of solutions will be applied, each with a different value on the pH scale, from 0 to 14. Muy rápido, prova. No response to any value. Next, I will attempt to communicate. Can you understand me? Can you understand my words? Quack if you can understand my words. No response. This concludes session 2. We'll need time to prepare further tests. Analysis session 2. I will begin by introducing various stimuli to the item. First, a low voltage electric shock. This way to the lab? Okay. You must like these HRAs. Sounds like Darling built them. And most of the things around here. If Marshall can't help us with Dylan, he's our next best bet. Assuming he's not dead. Or taken over by the hiss. É que non sei se hai algunha cousa aquí que explica. É que non sei exactamente o contexto do tema do ARE, que non me acordo que era. Non sei se ven aquí. Fabricar máis ARE. Que non sei se era algo do que... Creo que era o rollo que tiña que ver co GIS, pero... Estou un pouco perdido no contexto ahora mismo. Básicamente. Da igual. Estas zonas oscuras, tío, non sei se vedes algo. Xa non vexo eu tampouco, que diga. Pasar por aquí. Deixadme. Que non hai nada. Bueno, hai un libro aquí, creo. A ver. Ejecutiva, misión clave. En vez de deixarme coller o objeto, estou no taponando máis. Pero por que me coño unha caixa a que non estou apuntando? Este xogo a veces que non o entendo. Estou apuntando aquí, por que me colle outra cousa? Estas cousas xa non as podo apartar, lo. Ahora. Vale. Lección aprendida, é mellor abrirse de hostias ás veces. E aquí que se supón? Ui, ui, ui.
de ar, Hai por aquí, de feito. You led me here. Any idea how to make it work? Activa a máquina de ar, Oh shit. Vai se liar. Hello again, Director. It appears we have a new problem. We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminals. How do they connect? I'll see what I can do. Pues muy bien. Aquí no hay nada que hacer. Aquí tengo una tarjeta. No sé si sirve de algo esto que puse aquí. De momento, vámonos a quitar. O sea, tengo que ir consiguiendo unas tarjetas e ir insertándolas. So, we need to find all the punch cards. No me digas. No sé si ya escogí todas o me falta algún. Faltame una. Está. Ah. Configurations. Aquí, bueno, sé esto típico de tener que memorizar, se me toca un huevo. Sinceramente. Pasa que aquí hay 3 tachados, 2. Ah, para, aquí seguramente hay algo. What? Each punch card should correspond to a terminal. Hombre, está aí chejar eu tamén, Gracias. Pero non sabremos hasta que estén todas ou como é o rollo. Vou probar unha aquí. Se ten pinta de que hasta que coloque todas non se vai saber. Pues muy bien. Este cal é o terminal 4. These whiteboard drawings may be important. Pero non me digas. Hai 5 terminais. Vale, se este é o 4. Aquí que figura era? Vale. Entendemos que é esta. Esperad, a one moment. Vou facer un pouco de trampa. Vale. Vale, este é o terminal 5. Que ten mala rima. Entonces, It looks like he was working on something to do with these symbols. Hostia, pero aquí no me cadra ningún. Porque na pizarra o símbolo este repetíase 2 veces. No, e os de abaixo son... E os do medio tamén se repiten. Pues entonces... Ah, é a pizarra esta, pode ser.
What do the symbols mean? Pues aquí ahora vou botar un rato pensando como teño que colocar isto. Salvo que vos teñades unha idea distinta. No primeiro, creo que vai este. Creo. Ahora o problema... Ah, mira, hai outra pizarra aquí. Vale, no segundo vai o que ten... What do these whiteboards mean? Espera, este é o segundo, non, este é o quinto. Segundo vai o de que ten o cuadro no medio. Este, non, espera, non era este. Bueno, sí, vamos a deixar ese. O terceiro, o que ten este. Entonces, claro, o cuarto... Try different combinations. One of them has to work. Buah, pero o problema é que o cuarto está arriba, que coñazo, tío. Eu non sei se está ben. Ah, bueno, según esto sí. Se interpreto o que eu, o sea, interpretando o que estou interpretando, está ben, se non, non. E supoño que ao terminar hai que lle dar aquí. Eso é que está mal. Pues muy bien. Vale, é que o quinto non me cadra. Creo que era o quinto que non me cadraba. É que o quinto puxenlle este por eliminación. Changing variables. Dimensions. Feedback loop. Que carallos he hecho? Isto é un pouco... O sea, eu non lle acabo de ver moita lógica a esta mierda. O sea, hai 3 pizarras. Pero non vexo moita lógica. Vou probar unha cousa. Vou probar a cambiar este que é o 3. O 3 polo 2. A ver, tía, non te atasques unha silla. Oh. Como aquí fala de unhas flechas. Colou. Colou. Vale, pois non iba desencamiñado logo. E agora explota e morre todo. Vale, explota pero non morreu nada. De momento. The prism shattered. Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan. Ai sí, non me digas. Espera, vou cerrar aquí isto, vou minimizar. A ver que We need more Blackrock prisms to make this machine work. Darling has another lab, down in the Blackrock processing site in maintenance. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already. I can find my way. But how long will that take? Nothing here is simple. I need to ask her now, before I go. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden?
I knew this was coming. Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. Ala. She's right. As much as I don't want to admit it, I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first. Dylan will have to wait just a little longer. But don't call me Director. Jesse is fine. I'll call you Faden. Here, you'll need this keycard. Thanks. Nivel Emily 4. Pope has set up a base in Executive. Once I have the prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. It's just one large-scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile, viral, invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us, and keeping us from being wiped out. Hostia, ¿qué cojones es esto? 4 puntos de habilidad conseguidos. Here, this will lead back to Central Research. Busco el centro de investigación de roca mantenimiento central. O sea, creo que nunca me parara a ficharme o fulano este o doctor este de investigador este de gafas resulta ser lo Darling o irmán de Jesse. La verdad que no caerá hasta ahora, chamándome tonto. Ah, teño tempo, que cojones é este? É unha misión secundaria, creo, na que hai tempo. Pues muy bien. ¿Cómo se ve la selección? Bueno, pues estamos mal. Hostia, vaya tallo, ¿no? Pero necesitaba ahora un portal, no sé dónde hay. Es que eso que acabo de coller, esa misión que acabo de ver de tempo, se estuvo transcurrindo o tempo desde que collín a misión a saber canto tempo era en total e canto gastei xa. No hiss followed you in, right? Pope wants us to compile all of Darling's data entries from the past Sección month. ejecutivo. To crack Darling's personal logs? Teño 4 puntos. Lanzo objetos a enemigos con poca salud. Non sei se poñerme vida polo simple feito de que houbo situacións nas que me quedei a nada e xa a mellor foi gracias a este aumento. Porque antes quedei a nada e se non chego a ter este aumento houvese morto. Voume poñer saúde. She'll crucify us if he finds out. Who does she think she is, authorizing that kind of data She breach? must think he's
Constructos astrales. Writing something, and I. Vale. Neumático é arriba de todo. Non sei se vou rápido desde aquí, Creo que é unha misión secundaria, pero xa que ten tempo quero ir antes de que se acabe. O que pasa é que vou me perder e non me vai dar tempo a chegar. Canta postales. Teño que ir a neumático, por aquí non vou a neumático, verdad? Que é o departamento de comunicacións. Elimina objetivos clave dos shippies. E por aquí está totalmente cortado. Hostia, esta vista que se me acaba de poñer. Este es pa zurdo. Creo que era... non sei como... aí, abaixo. Ten pa zurdos o xogo este, ollo. Woohoo! Yeah, boy! Motherfuckers! Alerta de defensa completada. Ah, xa completei, xa está. Sí, a giratoria ten pinta de ser mierda. Comprobado. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Que non sabía que había alguén aí. Hostia, como me acabo de xogar. Está aí, moi asomado. Acabo de xogar porque estaba moi exposto. The Falls. Bueno, a misión acabei, non? Pero bueno, ahora que estaba aquí todo quente. Ya, pues. Ainda aparecen máis, Todo jodido. ¿Cuántos enemigos hay aquí? Para cambiar as armas tiña que estar... Non sei se tiña que estar... ou non, non teño... Pois vou poñela estándar, Cal teño ahora? Mellora daño con pouca saúde. Enerxía recibida por disparo na cabeza. Pois pode ser útil, pero...
Desmontar. Exclusivo da xiratoria. Único que sea isto da precisión, que tamén me veña ben. Pero non sei, ten pinta de ser unha merda, como acaba de decir aí Master. Aumento de proyectil devastador. Dispersión. Os repetidos ven que os podían consumir automáticamente, pero bueno. Pero esto... sei se darlle outra oportunidade aquí a xiratoria, pero non. De momento vou levar esta outra vez. Quedanos claro que a xiratoria... A ver, o bo é que podo cambiar de arma en calquer momento. O sea, non teño que estar nun punto de control destos, nun checkpoint. Entonces... Vale. Cal é a hora principal? A de umbral, non? Mantenimiento central. En que as secundarias tamén pode cundir facelas, non sei. Non sei exactamente que me deron cando completei esta, porque ni me dei conta. Está aí o gisco de y otra. Investigación de campo de entrenamiento en pista. Cuando está en los campos de Jesse descubre existencia de cancha a bordo de un objeto de poder. Investiga campo de entrenamiento de campo. De feito teño que ir a ese sector. Entonces... Espera, poñía os sectores aquí. Ya se descubre la existencia de otro set de poder en una caixa de rayos en el laboratorio de hipnosis. Investigación. Laboratorio de hipnosis. Vale, vamos a ir a un punto de... a un checkpoint de estos. Espera, aquí está abierto, aquí ya entré. Bastante clave entender a tontería que falamos de que nas misións abaixo che pon sector e zona. Unha tontería, pero... O lore desto parece sacado dun xogo de Kojima. A ver, tampouco diría que non me gustan os rollos de Kojima, porque non sei se xoguei algunha vez a un xogo de Kojima, diría que non. Nunca xoguei un Metal Gear, nin nunca xoguei o Death Stranding, nin... Entonces, non é que non me gusten, simplemente que é un tío que non... que a xente lle ten unha estima que a min sempre me pareceu exagerada. Non digo que sea un mal tío, ni... pero a min pareceume sempre un tío sobrevalorado. Que non digo que sea un xenio, ni moito menos, pero pareceme que está sobrevalorado e que se cree el máis do que é. O sea, me refiero que, xa sabes a que me refiero, que el moitas veces, en algúns casos, ten sempre creado unhas expectativas das movidas que fai ou dos proxectos nos que se embarca, e quere como crear expectación para que a xente este aí obsesionada co que vai sacar. Despois pode ser a hostia ou non. O sea, e ao final, como a todo, non
todo o mundo ten os mesmos gustos. Algunha xente fliparalle e outra xente dirá pois o que ti queiras, tío, a mí non me interesa. A ver. Sofá. No. Acabo de matalo solo contra el... Sí, vin algo así unha vez. A ver, é verdad que si foi cousa del. Eu sei que hai veces que tamén creo que hai casos de trailers ou movidas que ten montado el. É a mellor o típico tío que ten esa iniciativa propia de montarse las movidas, preparar el todo. E eso non é malo. Entendo que hasta certo punto é bo creerte o puto amo, pero non sei. Vamos ir aquí. Non sei en que xogo era eso que puxastes ti aí. Que, a ver, ao final hai máis xente que en moitas videoxogos ou en películas ou en proxectos varios que están en máis dun apartado, porque se está involucrado, pues está involucrado. Pero se o caso de Kojima no 5. É que o Metal Gear creo que xogara un de móvil que obviamente non, ou bueno, xa non sei se era un Metal Gear ou era un Splinter Cell, pero bueno, ou creo que xoguei a ambos, pero xa non sei. O Metal Gear nunca me coincideu no seu día porque estaban consolas PlayStation principalmente. E a min a verdad non me vai ni me ven. E aparte que, a ver, a min xa non me gustan moito os xogos de sigilo e tal. No Far Cry 3 teño pasado moi mal con misións desas. E non sei en que xogo máis. Esas misións de que non pode ser nos Assassin's Creed. Misións que non pode ser detectado a veces son un puto coñazo no o siguiente. Laboratorio de hipnosis. Estes que están hipnotizados. Another object of power? They're just standing there, mesmerized by it. Sí, están hipnotizados. Isto que é unha cama de resonancia magnética. Control ni, control tal. Joder, cos simbolitos dos cojones. A ver, eu sei que os que xogaste desa os Metal Gear, sobre todo, que Kojima terá o seu estilo propio e notarase a mellor a súa influencia en outros xogos. Non me extrañaría nada. A ver, eu creo que unha das cousas, creo, que teño visto que criticaban dos xogos de Kojima é que hai veces que tiñan como moita cinemática ou algo así. Isto é solo para poñer un metrónomo. Joder. Cal é o símbolo. Había un símbolo aquí. ¿Será este de aquí? Vamos a probar suerte. Ah, bueno, sale ali de fondo xa. Ahí está.
Si, é que non sei se foi o Metal Gear Solid 5 ou non dos últimos, no que xa Solid Snake era vello, non sei se era no 4 ou no 5, o de... Buah, non me sale o nombre agora. Que a pesar de que non xoguei, sí que os teño... E tiña, non sei se... Non sei se 40 e pico ou máis dunha hora e pico de cinemáticas. Non me acordo. Please state your name for the record. Please state your name for the record. Paul Warren, astronaut, first class. And you are aware that exposure to the astral plane can result in death, disability, personal injury, corporeal entangling, cognitive collapse, loss of ego, and partial to full dementia? Yeah. I am. And you acknowledge that your use of the astral conduit, aka the X-ray light box, is purely voluntary? Yes, I do. Perfect. Your suit is good? Yeah. Okay, you're all set. Open the door for Mr. Warren, please. Vale. Stralanauta. Stralanauta. Isto te lo mencionaba a ti, non? Mastro. A ver, isto lembrame o das cinemáticas ao Super Smash Bros. Brawl, que eu cas cinemáticas do Super Smash Bros. Brawl teño flipado, os más da Wii, e creo que eran literalmente 45, casi 50 minutos de cinemáticas, o sea, en total, cando desbloqueábalas, despois podíalas ver todas, e eran bastante tempo, pero claro, aos poucos no. Pero é que de Kojima, creo que era, había xogos nos que parecía que estabas vendo unha película, literalmente. Estaba... Eu teño yo escoitado a xente que, joder, que era a veces tantos minutos que non sabías cando ibas poder xogar dunha vez. Ah, vale, Humalauta. Sí, Paul Warren, astronaut, first class. And you are aware that exposure... Vale, aquí ahora, que pasa? Reventa algo. Es que me... Agora que me teletransporto. Usa dominar para completar o desafío do plano astral. E como uso de dominar? O sea, hai misións secundarias que che activan habilidades extra. Copia dorada PNJ variante. Pero como se usa a habilidad, que non sei que teclas teño que pulsar ni nada. Os enemigos con salud pódense dominar. Ah, co X. ¡Hostia! Como en Shadow of Mordor. Pasa que vin que a súa vida vai baixando gradualmente. Merda, matei-no sin querer. Audacia cautiva. Misión cumplida. Okay, you're all set. Open the door for Mr. Warren, please. O sea, o tempo detúvose mentres estaba nese... Brains were fried when I took over the object. Vale, entendo que esta habilidade realmente non sirve para... non che pide avanzar. Axúdache nos combates. Pero bueno, está ben. O que pasa que non me acaba de parecer moi intuitiva a forma na que, o sea, a ver, tamén che dá certa, a mellor certa ventaxa, porque ao final ti apoderaste dun enemigo e unha vez que o controlas ataca aos enemigos e ti podes cubrir, o sea, podes usar como distracción para curarte ou marchar ou que sea. É a ventaxa que lle estou vendo a isto. Pero tamén te podes poñer moi exposto mentras estás tomando control dun fulano. Vale.
Misións. Ahora que teño que ir a mantenimiento tanto para unha misión como para outra. Primero vamos a salir por aquí. Buscada, como no. Era a música e eu pensei que eran pasos, tío. ¡Ah, vai para lá! Ah, toma. Esto nos está brindando. Botamos outro. Está un dos que cura cerca, me cago en su madre. Podía tomar o control dese fulano e que me curase a mí. Sería curioso. Vedes o que me expuxe, ¿no? Que me baixou a vida por tomar o control do bicho ese. Solo. Si se me quedó algo por coger aquí. A tanta distancia puedo tomar el control. Hostia, buenísimo esto. Entonces sí que... Hostia, pero ¿dónde deixa de facer respawn? Volanos, tú. Podo moverme menos. Hostia, cada vez estou vendo máis bondades desto. Este non pode moderar. Hostia puta. Bueno. Se me quedó algo atrás, pero da igual. Vale. Vamos a activar esto. Creo que ya no tengo energía para más. Mantenimiento. Vale. Si cogía otra misión... ¿Para dónde me leo?
para misma zona, creo, ¿no? O sea, ambas misiones son la misma zona. Parece que sí, ¿no? Se no mirei mal. Vale. Tiene que coger o ascensor. Esperad, voy a ir aquí. Voy a ir aquí. Hope wants us to compile all of Darling's data. This alterations in his corrupted organisms vary so wildly. What's the connection? Hostia, que hay material. No me deis a escoger. Habilidad lingüística. Tengo que subir a la mesa para coger esto. Tócate los huevos. Hi, Jesse. See you soon. Be careful out there. Sí, que tiré algo nuevo ahí. Bye for now. Pensé que era marcha. It's ridiculous. Hope's grasping at straws. Vale, aquí está o ascensor. This is Lynn Salvador, head of Bureau Security. I'm making a formal security order due to the incident in April. Sector de mantenimiento. E que creo que polo ascensor aparece máis cerca que indo cun checkpoint. Por eso vim por aquí. Marshall knows something about Dylan. Is he here? Is he all right? HRAs first. They'll help save everyone, including Dylan, once I find him. Can you keep him safe? Like you do with me? What the fuck? Espera un momento. Ahora no tenía activada ninguna, por eso. Mantenimiento central es aquí. Sigue tu camino hacia el procesamiento de rocas negras. Joder, cambió por completo, ¿no? En cambio, se va aquí y aquí al lado. Campo de entrenamiento. O sea, entrenamiento de campo, no un campo de entrenamiento. Nueva alerta de emergencia. O sea, what, me estás vacilando. Vaya a parapsicología. Fijo que de antes tamén eran 20 minutos e xa perdera. Joder, estas misións a mí sí que me reventan, tío. Joder, ahora que xa estaba aquí, mándame ir para atrás. Non sei se son misións que se agota o tempo teño que volverles a coller ou se simplemente non as podo facer. Entendo que sí, pero que non teño ni idea. Ahora estou enredando dentro da enredadura. Estou aquí co xogo, enredando. Se me dan 20 minutos a mellor é porque boa falta me fan, non o sei. Ridiculous. Hope's grasping at straws. Vamos a ver,
Investigación. Teño que ir ao sitio que estaba antes. Creo que é o mismo sitio de antes, non? Donde tuve que matar a moito bicho, creo que foi. Xa non me acordo. Bueno, vamos aí. Vale, vamos a ver. Era indo por aquí. Asegura la zona con 18 metros está. Nivel 5. Tochos ahí. Hostia, qué falso. No pude no controlar. Hostia, no tenía que controlar igual. Pero aquí no era donde estaba. Rato. Che si somma. A ver, un punto immobiliario anche te me cago un diole, ¿Vedes esto? A ver. Ya quedan enemigos. Vas. Apretado, sí. Oh yeah, boy. Oh yeah. Oh yeah. Che gli pega sti... O sea, este é un sitio de respawn continuo. A misión completouse, pero como é de entrenamiento, estará aquí respamando enemigo todo o tempo. O sea, que podo farmear aquí movidas todo o tempo. Como se come isto?
Respame. Isto que é o Call of Duty? Que che fan respawn nas túas narices? Vai perder Call of Duty. Vame matar ao final. Hostia. Ai, agora sí. Agora acabou. Agora, mira. O atallo. Hostia, esto era casi o Call of Duty, co respawn nas túas narices. Deathmatch. Hostia, que non me jodas. O Call of Duty eu digo pola pola típica situación de mapas pequenos e o inimigo fa respawn na túa cara. E a veces ti fa respawn na cara do inimigo, que basicamente pega un escopetazo e apareces na cara e mátate. Pero sin querer, pero mátate. Si, o que estou vendo é que os escenarios destruibles do xogo están bastante ben logrados, Recórdame a Battlefield, nese sentido. Está bastante ben logrado. Vale, teño que ir... bueno, ahora é verdad que cambiei de sitio pola misión esta de tempo. Vou ir aquí. Agora paso de ir polo ascensor. O que pasa é que a mellor vou dar moita volta, non sei. Vamos a ver. Vamos a ver se me oriento. Porque creo que o ascensor está moi cerca de aquí. Creo, Tampouco estou seguro. Sí, elevator. Teño que ir por aquí. Vete por aquí, creo que estaba noso amigo. Hostia, pero a maneira de facer respawn os enemigos nos teus fuciños ou non? Pero se xa estou... Vale, aquí foi onde vin antes, o sea, teño que ir por aquí. Bueno, a ver, vir polos teus pasos nunca é malo. Vale. No, teño que ir para atrás. Non hai outra entrada por aquí. Hostia, logo por onde teño que ir. Vale, teño que ir... Buah. O sea, non tuve que vir tanto para atrás. Puden haber collido outro TP, pero bueno, da igual. Mira que TP... Este é o que... Ai, non. Aquí vou me liar outra vez porque aquí o mapa non che axuda un carallo. Cos distintos niveles que hai de alturas e hostias en vinagre. E que creo que teño que ir a mantenimiento central. Hostia, pero aí non estaba xa. Que a misión que acabo de facer. Igual só tiña que ir para atrás. Hostia, vaya mancada acabo de facer, creo. Creo que non tiña por que... Bueno, non sei. Non sei xa. Sí, acabo de estar aquí, tío. What the fuck. Vale, imos por aquí. Ai, no, foi unha investigación. Vale, aí hai enemigos. Farmeanse bastante. Vale. Dame máis mal rollo ese fulano da bola.
aquí non había un fulano. ¡Hostia! Joder, que a luz desta non vexo. É un píxel. Non vexo. Mof. Non vexo. Ahora entendo. Chega a dar matame. A ver o que queda. Dios. Non sei se outra vez o aumento de vida me acaba de salvar, Confirmamos. Joder, pero a puta luz esta, tío. ¿Qué pasa? Que lle dispara e sigue alumbrando. Tío, pero... ¿qué son? De 300 vatios esas putas lámparas. Disparas e siguen alumbrando. Tócate los huevos. Eu quero unha destas na miña casa, Quero dicir, das que lle disparas e siguen alumbrando, non das que alumbran tanto. Da igual, xa están outra vez arregladas. Non afunden, Non afunden. Parpadean, pero despois teñen autorreparación. Tócate los huevos. Creo que de aquí xa estuve unha vez, creo, Ou é unha zona que é igual. Pero non podía seguir porque... básicamente, como sigues por aquí? Parece que aquí hai unha escaleira ou hai algo, ali no fondo tamén. Pero aquí hai o vacío infinito. Aquí xa estuve unha vez. O non sei como teño. Sigo todo camiño hasta perder de roca negra. Como fago para seguir? Teño que ir por a parte de arriba. Vale, aquí hai unhas escaleiras. Aquí non me levan a ningún lado. Teño acceso de nivel 4 ahora, ¿no? Sí, é verdad. Xa me olvidaba que teño acceso de nivel 4, joder. Deixar de coller pedras e coller máquilo de ali. Restos de umbral. Creo que teño que desactivar esto.
shit, man. Creo que tenía que conseguir un choy de estos. Sé por qué algo me di. Tengo que poner esto aquí. Ah, ves, para abrir la puerta. Che è un po' telefono destos. Linea diretta. Cruza o motel de Ocean View. Por certo, estou sin agüita, teño sede. Otra vez un motel este chungo. What the fuck? Really? ¿Influye cómo deje todo colocado? Ahora tengo las habitaciones abiertas. Non sei se as dúas tiñan que estar abertas, pero... Vale, ahora abre esta. No. Unhas chaves. E xa está. LOL. Returbio. E ahora está... Returbio. No te lastimes, Jess. Vai aparecer un ente e empújame abaixo. O lado. Así haces. E ahora aquí habrá un checkpoint, non deso. Nivel 5. Okay, we need to find a way to Blackrock processing. That's where Marshall said we'd find a prism. Ay, qué pena, non teño nivel 5. Joder, as putas luces así de tan... No puedo dar yo botón. No funciona nada. Jodina. Ahí sí que funciona. Vale, mantenimiento de cámara de Atlas. Está aquí. No sé por qué no. Ahora salirá motesto de este que me pega na cara. Aquí está cerrado. Por aquí no sé qué hay. No me quiero tirar por aquí ainda. Estos son baños. Baño de
home, baño de mulleres. Aquí papel higiénico siempre mal repartido. Vale, ahora sí vamos por aquí. Emboscation. 3, 2. Hostia, están morrendo, están morrendo. Ese ataque no me afectó por lo mucho. Controla, controla, controla. Parte do medio. Matar. Ahí hay un punto de estos. Habla con Age. Misión actualizada. Y arriba. Vale. Hay por aquí algo para inspeccionar. Hostia. Lo mismo sitio. Vamos a subir por otro lado. I'm glad to see you're still you. Este que é o meu amigo. I'm not doing so hot. You're fine. We'll push through this. É que faz este aqui. Hey, thanks for bringing down that... whatever the fuck that was. But we are barely holding on here, boss. How's the situation outside maintenance? What do I tell him? The truth is harsh, but these people seem familiar with death. The Hiss are everywhere. Most of the Bureau is lost. We need Blackrock Prism to make more HRAs for any survivors in the safe rooms. I'm here to check Darling's Blackrock lab. So to recap, death, disaster, and imminent destruction. Another day at the FBC. But Darling's lab is just past Blackrock processing. I got good news and I got bad news on that front. Good news is, it's right down the hall. Bad news is, a Hiss monster has decided to move in, so that's great. Monster. That's what the Rangers said. The ones that survived, anyway. But we are just treading water here, and the Hiss keep coming. Salvador would know what to do, but apparently he took a security team into the containment sector just before the lockdown happened, and, well, no one's seen him since. But hey, at least we got you, our fearless leader. They shouldn't rely on me. They don't know me. They don't know how I've failed people. You've done a good job here, Arish, but you should take your people and get to the base in Executive. You can regroup there. I'll go deal with this monster. I'm getting kind of used to them. Aye, aye, Faden. And be sure to put a bullet in that thing for me. Contra un prisma de roca negra. É que o de FBC parece casi como FBI, pero do PAO. FBI do PAO.
Ranger Squad Charlie 7 returned from an expedition into the quarry threshold just after 0500 Zulu. Can you please state your names and describe the purpose of your expedition? Kevin Horowitz. Rupert Wells. Our mission was to map quarry grid coordinates G29. Secondary objective, as always, was to find a route from the threshold entrance and maintenance to the formation. Secondary objective was... 7 returned from an expedition into the quarry threshold just after... Vale, vale, teño que seguir o camiño. Ahora que teño un checkpoint aquí, pois... Xe outro rollo. Bueno, teño que mirar unha cousa. Ah, mira, que antes desbloqueei isto non me acordaba, me cago en Buda. Por tipo. Vale, vamos a ver. Velocidad de dominación. Máis 60. A que teña desbloqueado que é? Velocidad de recuperación de enerxía. Aumento de saúde. Coste de enerxía de lanzar, menos 15. Vale, esto ya lo quitamos. Bueno, creo que era mellor co que tiña. Ai, non. Normal. Energía máis 9%. Pues esto de dominación igual me interesa, pero bueno, tampouco é que sea moi dependiente, que sei que me cunde máis ter saúde, por exemplo, non? Vou poñero de coste menos 15. Aquí creo que tamén hai algún que me compensa quitar. Creo que debería comprar a mellor cousas para as armas. Onde está Bonchis? Está por aquí, non? Vamos a ver. Ahora entendo os dos niveles para que te aparezan de nivel superior. Construye una munición personal al azar común. Nah. O sea, nivel... Vamos a poner nivel 3. Hostia, teño casi 60k do elemento orixe ese. Nivel 3. Creo que vou poñer nivel 4 tamén. E bueno, xa non podo poñer nivel 5. Perforante. Vale, estuve gastando ahora, menos mal que... A ver, vamos a construir esto. Vale. É precisa e o seu disparo granada perfora blindaxe enemigos a calquer distancia. O sea, antes falei de unha equivalente a Franco, que resulta ser esta, pola pinta. Pola pinta. O sea,
Daño a apuntar. Energía reducida por disparo a cabeza. Daño a apuntar, más 26. Ah, pero hay que cargar. Vale, sí, o equivalente a un franco, solo tengo 2 disparos, pero tengo que cargar. A ver, ten sentido, porque si no podía estar muy roto. Pero no sé. Hay que probarla, después opinamos. Estoy yendo al revés, tengo que ir para abajo. Amigo, ti cúrate que estás a punto de morrer. Vale, ¿por dónde tengo que ir? Destruyo todo, Medic, what's the damage? They've each taken a few hits. We need to get them to a surgical station ASAP, but I don't Vale, think they're por aquí. Pasa como a lo de Franco, solo me valen en zonas amplias, de espacio moi aberto ou que haxa zonas nas que podo chegar moi lexos. Se por exemplo me aparecesen enemigos aquí, a Franco non é tan útil. Arish wasn't kidding about that monster. Procedimiento de roca negra, vale. Eu non teño de nivel 5. You showed me the HRA when I first got here, and the machine that makes them. Can you help me find a prism? Emboscada clarísima. Un mini boss o bueno, un boss. Shit! They're shattered. Not a single prism left. Me cago. Está. Sí, hostia, ese what the fuck moló. What the fuck. Me moló. Es un bicho que se va invisible. Que me faltaba. O que fai TPs. Esto está bugueado. O poseído. Si intento marchar van a cerrar los pasos, ¿verdad? No. ¡Hostia! ¡Quitóme tanta vida ya! ¡What the fuck! Corre por tu vida, Jess. ¿Cómo me curo ahora, tú? Ah, está cerrado. Estaba claro que iba a morrer. Bueno, o xogo pensé que me cortaría o paso aquí adiante. Como non me cortou, estaba pensando en salir. Pero, vamos, sabichedes que aí estaba tapado. Un pouco extraño que acaba de facer o xogo, pero bueno. O sea, ese what the fuck molou. É un... Pero non acaba de... Vamos a ver. No sé si ahora a Franco igual la debo cambiar, ¿no?
Sempre me equivoco de botón, me cago en Buda. É que non sei, eu creo que pode ser a arma estándar incluso máis apropiada que a Franco ahora. Arish wasn't kidding about that monster. You showed me the HRA when I first got here. Igual no. Esperad, vou poñer esta. Makes them. Can you help me find a ver, non te bugues, coño. Que coño? Falando antes de Kojima, Metal Gear. O que coño? Joder, xa me quitou a vida. Creo que siempre vas a resistir un ataque, por eso quedas ca vida ao mínimo. Pero quere disparar. Me cago na merda da carga. Ai, que ten límite. Vale. En resumen, solo puedo aguantar 3 golpes. Ese é o resumen. Ah, bueno, teño aquí curas. Pero non sei se agora me aguantarei un terceiro golpe. Esta vista así degradada cuando estou con pouca vida non me mola. Non me axuda nada. Pero bueno, deixemos aí. E que agora camuflase a sombra con esta mierda. Ah, doi unha volta, Jesse! Vale, lección aprendida. Debemos esquivar los ataques urgentemente. Ainda que hay veces que son jodidos de esquivar, pero bueno. De todas formas, a perforante non lle vexo. Bueno, vou non levar. Pero a que vou levar equipada vai ser a escopeta. Pois é chungo este, o sea... Chungo porque se te golpea quítache demasiada vida, non por outra cousa. O sea, porque estáme quitando o primeiro golpe, quítame como un 80%. O segundo creo que quita o mismo, pero por alguna razón Jesse aguanta. Parece ser que é unha tónica habitual que no xogo o personaje parece ser que hai certos ataques que nunca os poden ser letales, por decirlo así. You showed me the HRA when I first got here. A mellor podeme matar de 2 golpes, pero a veces a mellor hai un factor que me protexe. Vale, a veces cando lle disparo deixa caer os choros de saúde, por lo que vexo. Que non sei por onde me vai aparecer. Yes. Apenas me puedo. Va, estou jodido xa. Estou jodido. Está a nada. Está a nada, pero non... Aí está. Busco o laboratorio. Uf, non é difícil, pero basicamente cando aparece lanza o ataque, entonces podes prever cando tens que esquivar.
Pero es que si te golpea, te quita demasiada vida, macho. Demasiada vida, no se cura nada. Match, other dimensions leak in. We call these areas thresholds. The quarry is one of the more stable thresholds in the maintenance sector. That's where black rock comes from. You heard that too, right? Dimensional matter. Black rock comes from a threshold, quarry. So the prisms must be there too. Think of it as That's key. our research. This should get us into the quarry. Things we absolutely need to keep in check. That's what the black non tengo ciò di livello 5. Sì. Quando consigli un passo di livello 5? Che modo? Antes o Irish? Xa non me dei de conta. Pero se antes do boss había unha especie de porta de nivel 5, ou acabo de collela aquí. Igual a collen aquí. Porque hai un momento non poden pasar unha porta de nivel 5. Everything here is crazy. Weird, but it feels right. Like how the world should be. Bueno. I am in an infinite building leading to different dimensions, and I never want to leave. Even with all the horror, I'm happy. It feels sane. Just the right kind of Questa insane. tipa sta inferma. Ci sta questo qui sta infermo. Oh yeah, boy. Oh yeah! Assassinato doble. Vogliamo fare vedere un trick adesso. Hostia, ¿dónde aparecí tú? Ah, claro, esta zona é mítica. Nivel 5. Así es, podo seguir subindo. O ascensor. Oh, un checkpoint. Sempre conde desbloccare un checkpoint. Vale, non hai di livello 4, no? Exceso de daño contra blindaxe me pode cundir, pero casi prefiero que no polo tema de que podo destruir o blindaje co de lanzar. Aquí sí que hai novos elementos. Mira, velocidade de dominación máis 53. Hostia. Este é raro e denme menos. Mellora. Como se come isto? Non se supón que o raro debía ser mellor co común, ou co pouco común. E co de nivel 2, va. Non ten sentido este. Pero bueno, non sei. Mira, aí hai un enemigo.
Pero este non é a zona... Hostia, aquí arriba hai enemigos. Ou é que ao marchar o Iris apoderaronse deste sitio? Ah, sí, é que ao final é o mismo todo. É como a... WoW, como a nos RPG. Sempre hai un pouco común. A ver, que sí que é verdad que no Hearthstone ou menciona o taberna. Verdad que non podo reter para sempre. Buah. Se lle puedo dar así, está rotísimo esto. Sí, sí, o tipo dicho, un pouco cando... Sí, cando fas pack opening, cando abres sobres, díchese común, pouco común, épico ou legendario. E se é dorado tamén xo se solta. Pouco común dorada, ou pouco común dorada. Vale, aquí non hai... Aquí non sei se hai algo máis. De aquí é de onde vin ou non? Sí. Aquí creo que hai 3 pasillos, non? Non, hai 2. Ah, mira, si vou... Ah, mira, pois xa tiña que vir por aquí, si ou si. Vale. Nivel 5. Va a aparecer enemigos. Recuperación de enerxía de nivel 4. Velocidad de recuperación de enerxía. Casi prefiero esto, sin duda. Por aquí fue por donde vi. Me lío solo, tío. Va. Voy al ascensor. Elevator's broken. Está... Va. Gotta get down the old-fashioned way. Pues qué bien. Antiguo que por escaleras, pero que no es escaleras, eso es que lanzarse ao vacío. Salto de fe, como nos Assassin's Creed. Por menuda forma antigua de baixar. ¡Hombre! Ahora traballas para mí. Bueno, se va a agarrar así, non se controlaba. Morrerá pasado un tempo. Pensei que caía ao infinito xa. A ver, en teoría podo tirarme e usar o B para frenar, en teoría. Pero como hai enemigos,
Prefiero non xogar. Oye, eso. Automorición. Estos son os mellores enemigos. Acércaste e mátanse solos. Parece o Terminator ahora. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Disparar a través de vallas, unha boa idea. Hostia, este porque reventou. Foi que reventou aí. É o enemigo. Un checkpoint que acabo de coller nunha zona que ni siquiera desbloqueei no mapa aínda. Igual temos que atopar ao amigo este do Hollow Knight para que nos desbloquee a zona. Iba a decir Tortimer, un personaje que é do Animal Cross. Creo que xa me confundía con él cando xogaba o Hollow Knight. Cornifer, ves, sona moi parecido. Bueno, sei que ainda non son as 9, pero vou no deixar aquí. Gracias por ver este stream e vémonos no próximo. Chao.